Skinut ćemo instalirati igricu Dead Hunter 2. U pitanju je klasičan ribolov, ronjenje. Idemo na torrent. Link ćete imati u opisu dole. Ja već imam skinut, tako da neću ubacivati u torrent, ali to je ta igrica. Znači kad se skine, ići ćemo tamo da je skinuta na D disk prethodno prazan folder za raspakivanje. Znači idemo na prvi rar. Prvi rar, desni klik, ekstrahovat ćemo ga tamo gdje smo napravili prazan folder. Sad čekamo da se igrica ekstrahuje. Za to vrijeme pravimo prazan folder u instalacijama. Sad čekamo da se raspakuje. Sad smo dobili ISO file. Znači na njega 2 puta kliknemo. Otvorit ćemo ga bin rarom. I na ikonicu setup exe aktiviramo instalaciju. Sad čekamo da se priprema za instalaciju učita. I samim tim će se i pokrenuti sama instalacija igrice. Kad se ekstrahuje, samim tim kreće instalacija. Ostavit ćemo engleski. Idemo na D disk instalacije. Da odredimo gdje ćemo smjestiti igricu. Idemo na next. Kreirat ćemo desktop ikonicu. Kad se instalira, znači označit ćemo sve osim Microsoft Visual C za 64-bitni sistem, pošto je kod mene 32-bitni. Ja mislim da ovo već imam, tako da ono što bude potrebno instalirat će se. To je to, nije ništa bilo potrebno da se instalira. Kod vas ako se instalira, znači tim bolje, ako se ne instalira, znači da već imate. Kad se završila instalacija, otvorit ćemo skid row file, prekopirati sve iz skid row fila, odnosno obeležiti sve u skid row filu, desni klik,
ekstrahovat ćemo u specifičan folder, znači kliknemo tu, nađemo gdje se igrica instalirala, znači u instalacije Depth Hunter i u folder ćemo ekstrahovati samim tim i krekovati igricu. I to bi bilo to. Znači otvorimo Skid Row file, obeležimo sadržaj, desni klik, ekstrahujemo u specifičan folder i odredimo gdje nam je igrica instalirana. I tamo ekstrahujemo sadržaj. To je to. Dobili smo igricu i sad možemo da je pokrenemo. Kao što vidite, igrica radi. Toliko za ovaj